Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bagi pedang sobai pi syakimat Khubor mentaka janmir. Nya phashwa syakimat Khubor naga Jylla. Ka sorkar Jylla la penjalan yakarai bakat do halo jing penkendria ki nong di madan haka shnong lai umkra da ka ba airport posngi yakatana pedroisor ba ka dor ba shnong lai umkra bat penlong yak jing jurep lang hadi ba jing akran ka belong haka apply to Lber hajar arpunriu. Ka khasa giant Presbyterian Assembly kan sepelong gospel musical evening but food fest kabla Kylleng hozana arajar punriu hakal project Lber arajar punriu hamadan Jerusalem Jowai. Kidikot ka North Integrated Territorial Organization Lasken Block hapo ka Jylla lamu president uba Kijot Nyang haka apply to Lber arajar punriu klasam begitiar school kumkila Jylla Shiki khat arngut ki kinaret haka Jylla kabalong haka shnong madan pokse West Genty Hills District. Kladan hadu shispa sau po tam ki kina kibla pendong Kylleng iladi ha Kribhoi Cricket Academy kabalong hamadan ilak ka jong Saint Michael Higher Secondary School Omsning ban pentebet iladi haka kamilak ka cricket deka jing shimkhya bar ka jing kitkli jong Noilam Kribhoi District Cricket Association. Ka Office Executive Engineer PHE mau kerwat division haka apply to Lber arajar punriu klapen Khuboram ikilaingut kri shimet na kilait lagi shnong ka Southwest Khasi Hills District kiblawan ra buram ika district lima ka jingyo pedang jongki iki kusnam na ka sarkar India haka jal mahotsav arajar punriu kablalong New Delhi haka karwit Lber arajar punriu. Menteri ka sarkar Jylla ubakmi ka tanat puli puti ba lakamen rembui lapan bana baga jingpin chisha ikining kai school SSE ba ikining kai school ad hoc kerangnya syakman habro kuai ka Jylla kerang menpili ya kelenti baga sarkar kan sedang ban siuno ya ketulap bathamai ke ban trekam nadu ke syitrik uyayong arhajar arpunriu. Pelar pesan hajar ngut ginong hikai ki badan lupa hagakam haga Jylla Meghalaya given pass ke teacher eligible test shua kala pwetrik ulai lar arajar punyo kum shibenta ban pentrekam ya jing batha ke ying bisha Supreme Court. Hadim ladap khendra nong trei bar Jylla hameli marbanyang ke pentrei ka surak shillong dauki ke anti influx operation cell jong ka North Archik National Movement kelahir ban khendra saga jaka ba pentrei te ka shillong western bypass hakathan dengyai. Hindre habagid khor ke H&M ki poi ha kan ka Jylla kila ba omdon bar Jylla shu ya ka bagino ilam jongkan ka seng ki suba la pendek lut iginong trei bar Jylla nama bagidon tanggi khasi bat ki garo katana PWD road kala ai jing tho shiginong di so ki basong di harut ka surak ba hasomer apa shillong bagi dia benweng lut no iki jing di jongki nama bagiwan shong be an haga jaga jong ki PWD klam de yo jing bet ka PWD kala ai por ki laisngi bikin mi no nagani ka jaka ka jingalap ka bashis pasngi berpendu ajat ya ga jingpang TB lani kata bagi ong ka 100 days TB elimination campaign kelas dang nuduk bentagasngi ke badegasngi belarake ke World TB Day lapli kini ke campaign da menteri katanat ke kakya uba waila miki shilla ubla shimnya ke benta ko mukangsam kino ilam jong kiseng bahalang paper nari lum garo haka pusat truk Lber arajar punriu kili banyak kendo iulat ke Jylla usi age Vijay banker padi bon aji menjurno yak an lapen bet thamai da ke Garo Hills Autonomous District Council kebakado batang kebedan yak sana scheduled tribe kila banishim benta hak election jong ke district council president jong ke Garo Student Union teng sak kabil moment hak jeng keren bikilar Pyrthei Khubor laong bakum ken hon jong kiseng bahalang ngarilom Garo klai keren ru barulat halo ke jing pen bet thamai yak AD rule chispa arupra e badeben besut yak contain indigenous scheduled tribe of Garo Hills haganika an kabla penbet thamai knang ba ki wepat ki jai penriu ki bamde ki Garo kinom yo la banishin benta ha ki election ki kmih pa jong ki khna school klapen pau ke jingmen hadim busembot medrang ba ka Jylla ubakmi ikatna transport ubasnya balang dahar ulakular ban sei thamai sa shpotli ki bus
Henry ban pinsenge no iki boss ki bane shaw but let on ki knaskol. Kahnyotre border dispute redressal forum hakar pusat Lber Hajar Pundrio Klami Shakmat bantak ranting iki khasi penar ki bede ki langyong ki penbor iki paradok parasnap ki basyong basa hagi shnong ki bahap hapo ke laka labang nong pelut banishin benta hagi election jong ke ying dor bathawan ke Jylla Assam. Chairman jong ka forum uba chan misungo ulaya tho baka jingalang jong ke elaka labang nong pelut kabalong Lber Hajar Pundrio klarai ban omission benta satya haki election jong ka Jylla Assam lakalong haki election jong ka autonomous council haki election MP but haki election MLA. Menta penyepasi ki Khubor nagari. Kerbaga sorkar pedeng kadang penkre berwanra iki adli ki bil bakongsan ha parlimen ban pentrekam kabha kerpang jong ki Pyrthei haki yeng dorbar thawan ki MP Pyrthei kila ajingaro bat pediang ru ya gani ka senjam jong ka sorkar kebalong kum ke jing pin Khubor shu iki Pyrthei. Midrang ba ka Tamil Nadu MK Stalin hakas ngi baar batak ranting ya ka sorkar pedeng dag babu jing kli ke jing pin kre jongka bani kun persya ke jing her arsut ne jing kan at ka bedang beteng West Asia khamtam hakabe dei bat ke jing thie de phnyang bat ka jing shngan jiginong shongnong jungkri India ki bedan shabari. UR Ashoka belong unoilam kalyang persya bat unoilam barangba ke BJP lakin thok ting ka sorkar Kongres hakanataka da ka boong baga jing sinshar patba kanang her arsut hapadeng ke jing ka bedangai biteng ha Bengaluru. Kami rang ba ka Delhi ka Rekha Gupta lawan ra ka mangtingka na ka bentau snam mangtingka Hajar Pundrio Hajar Punyo ha ka yindor ba jong ka Delhi ha ka sngi ba ar ka bakot Shilak Hajar News Paklur. Police Commissionerate ka Hyderabad UVC Saijanar ula pediang snobha ya ka rai jong ka sorkar Telangana banwanra ke parent support bill da ka babatay ya ka ne kom ka jingarap ka batmu ban pinken mau iki khon ha ka bede ka kamram jongki ban sumar iki make pa on dak latamen. UVJ uting shop ubala kelalong urusan Pyrthei unsas sedang ke jingalap election jong na Perambar constituency Hanot Chennai hagas ni baar shwaba ka jing tap vote ha Tamil Nadu kan long ha ka apply uyayong Hajar Pundrio. Menteri ka sorkar pedeng Gigi Raj Singh hagas ni baar la therting yo Rahul Gandhi belong noilam kalyang persya haluk sabha kalau ke jing kena ba rang ba do keri Narendra Modi udan shispa dan shispa hapo ke jing sha kharwat shabi ha president jong ka United States udana Trump. Ka ying bishar Supreme Court hagas ngi baar lapin scam ya ka rai jong ka ying bishar Andhra Pradesh High Court ka boong ba ubriu blak kala syakanyam kristan umla syu bandawa ya kedan schedule kas. Apursawan ki beriu kelamin saw haka junya kan ahad ka bajur hapa dengan jai penderiu schedule caste bat schedule tribe haka shnong chikawa dati jongka mundargi taluk ha gadak district dengan junya kaja haka kam ka bedai bat ka lai thu ki pulit haka sngi thodi ki pulit jongka Delhi haka sngi baar kelakam ba kelala banjob yaki hindrut liki kam prongto haka ying beriu da ka bakem yaki langut ki beriu kata yu henmen kapara jong baka tengah jong ha ka balak keno bedai bedan keti ben prong tu min sngi men shai ha ka than merauli jong ka South Delhi. Minta bila poisi ki Khubor na Kylleng ka Pyrthei. President ka United States Donald Trump mula ong ba kinoilam bapokmat jong ki Iran klasya penyap lut ha ka jing hertma jong ki shipai ka United States bad ongru bagi Iran menta kadang persyang banwad ki noilam batmai banyalam yagari. President Donald Trump mula ong ha kaskining kong ba ka United States kan pinsinge syua ki jing hertma persya ki Iran na kabenta sansngi bantenjo ki jing day bad ongru bagi jing keren bad kateran ka peni kilat ka bahatam na kabenta ka jing te saskula. Unoilam ka North Korea Kim Jong-un ula itu ke South Korea kum kari ke belek persya bar ulama ha mi ki jing ma ki baam klem jing is nei lada ka Seoul ka pen ki win bar la pen kan mauru baga North Korea
kede-kede kebedan ikitiar thma nuklear ong kilap sai Khubor jong ka Pyongyang hakas ngi baar. Ka jingyap naga jinghap Kylleng sun jong gishupai Colombia hakathan Putumayo jong benta basyati jong ka Colombia lakin jo syaka ndepun reungut bat sasan punyungut kiwepat klamensau ong kilap sai Khubor jong kenegari. Daga berkedauru naga temei Khubor jong gishupai. Kim Jong-un ubelong noi lam jong ke North Korea lepen pau ke jing temu panwan ra ya guru kom trekam bathama jong ki pulet knam lepen pau syak Pyrthei kum kede ke ba jing pahara diki pat ba ke bede ke kamram ke baju pendam da ka tran pulet ka jing pichitam ben ki pet wer Afghan ki bam don ki kat kisla hakai ber betun kwa jong ke Pakistan lakmi lenti bakanang jur sho hading ka shuti id long gilap sai Khubor jong ka than hakas ngi baar. Ka sarkar South Korea hakas ngi baar klaweng no eki National Orders of Military Merit bal aji ki phongot ki officer sipai ki bidan kti haga jing thmu pen klem sarkar house nam khandai spa nyop khandai kablai lam du president berim uchun du wang blaklat no ong katnat yadari. Unong seng jong ke Pakistan Tarik insaf ubede umindrang ba do berim ke Pakistan u Imran Khan lapen pau ke jing ngok hya kalau ke jing sha le bam hok ke tengah jong u ke Bushra Bibi ke berang minta hap hatak. Office jong Commissioner General of Essential Services jong ke Sri Lanka lapen mi ke jing betha sha ki Jakarta rekam sarkar kalau ke jing peran kam hok ya ke penyang bat ke boarding namar ke jingjur jong jing kan art hakathan bas Asia. Dikiti lagi Khubor hakimat kiman takat zanmet kublai.